uhinduka igikoresho cyo guhora wiruka ku misozi cyo gukoreraho experimentation. Yes, bagusengera mu nsengeri mumbwira Imana iri kuvuga. Imana iramvuga hiki. Uvuze iryo jambo naje mpishuri wirindi. Okay. Basenga ibitekerezo byabo. Baza kurira Mana ndagowe urabona ndi buje hehe. Ese abantu baravuga gute Mana we kugiye kundeka Imana irakure kujwigiye. None se gusengerwa ni bibi? Ni bibi na cyane. Ni bibi na cyane rwose. Gute? Iyo ukiri umukristo ubona amape, ubona abadayimoni, ubona imivumo, ubona karande, bado wewe wauja ukoka. Ntarakizwa. Cyangwa aracyari umwana mu gakiza. Akangwereke nubona umuntu n'umupasteri ariko akora ibyaha, akongera akabikora, kandi akabwiriza, kandi agasengesha, d'abord ntarabatizwa n'umuriro. Nibuka twasengaga muri salo, nibwo ijwi ryaje rirambwira muri nshi. Rirambwira ngo kino gihugu uzagikoreramwe umurimo. Biranambabaza kuko nta handi narinzi niyumvaga rigomba kumbwira ngo Kigali. Kuri uwo musozi niho Imana yatubwiriye ngo ninje yanavugiyemo uzaje gutanga izitorera ahantu. Nyuma y'umwaka waratangiye semwa toya nagize imbogamizi zisa gute n'umweru n'umukara ninini n'intowe donc imbogamizi ziba mu bwongo. Ntabwo abadayimoni basengerwa n'abantu babyumve. Abadayimoni barategekwa. Abadayimoni ugomba kuba ufite ubushobozi bwo gutegeka dayimoni. Yesu ntigeze asengera abadayimoni. Yagaza avuga ngo sohoka mureke bikarawe irarangiye. Indani mu mutima umwuka kari guhishurira. Iyo riri mu mutwe rirema idini. Iyo rigeze mu mutima riguha ubugingo kanezerwa kumva umerewe neza. Ariko mu mibereho isanzwe ntacu uri kumarira. Bishatse kuvuga ngo abitwa abakristo benshi barigira mu mutwe. Buri kintu cyose gifite umwuka wakizana. Ni wewe kucemerera cyangwa kucanga. Yes. Yobu ni wewe wemereye biriya 100%. Gute? Muri Yobu bice 3:25 haravuga ngo ico natinyaga ngo nico cangeze. Gwicandera gubwo nico nabonye. Haleluya. Amen. A world of stories. Ndabara mukije twakunze ba Media Live aho muherereye hose kwisi ndizera neza yuko muri amahoro. Wewe ufunguye video ngusabiye umugisha ku Mana nzi neza yuko umeze neza. Nimba utameze neza nanone ngusabiye ko Imana ikugirira neza. Uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umushitsi, turi kumwe n'umugabo mureba. Ni umushumba ariko kandi urabona ko yitwaye nk'abasaza, yambaye isapo, araje dusobanurire. Ni muntu kugira ngo atubwire byinshi bimwerekeye n'ibindi byinshi byerekeye iki gihe turimo turaganira ibintu bitandukanye. Utuze gucikwa rero tera gatebe kawo ku ruhande ubundi ubane natwe. Karibu cyane muri Media Live. Murakoze cyane muvandimwe. Na mahoro. Meze neza. Meze neza. Ndabona waje mu isapo y'abasaza. Nubundi ndashaje. Umuntu akureba ntushaje. Ntabwo ndi muto. Umusaza hera. Ntabwo ndi muto. Umusaza hera ngira ngo igihe atangiye kubyiyumvamo ko yashaje. Nimba ari uko hari abashaje ari abana. Buriya ushaka gusaza ukiri na mutoya. Ndumva nshaje ariko si cyane. Uri kubyiyumvamo. Kandi hano Nairobi harakonje. Harakonje no gukonja nabyo ni ibindi bituma umuntu yakwifubika cyane. Ariko ndabona usa neza. Murakoze cyane. Uri umusaza umeze neza umusirimu. Murakoze. Murakoze cyane. Yego. Nubwa mbere ugeze muri Media Live kandi umuco wa hano n'ahandi no kwibwira abantu. Ibwira abakunzi ba Media kugira ngo bamenye umuntu tugiye kuganira byimbitse. Murakoze kumpa kaze. Uyu mwanya mu mpaye Imana ibaho umugisha. Kandi nabakurikiraga kenshi ndi mu rugo. So aho nziye Nairobi nifuza ko nabonana namwe kumenya bisanzwe kandi tukanyuza n'ikiganiro hano. Rero nitwa Ndayisaba Fidel. Ntuye mu Rwanda. Mfite umugore n'abana. Ngira ngo nibyo. We tuvuze nk'umugore umwe. Oya, mfite umugore n'abana. Ibyo kuvuga ngo umugore umwe sinzi impamvu ari umwe. Ariko mfite umugore tu. Kandi uvuze ngo mfite umugore uvuze umugore umwe. Nkawe reka tuvuge nk'umushumba kubera ko muri titre nzi ufite niyo irimo.
utubwire n'izindi kugira ngo twibwire bijanye na kariya cyangwa se n'ibyo mukora kugira ngo nabyo tubimenye. Ntabwo numvise icyo ubajije. Nari mvuze Yego. twibwire nk'umushumba numvise ubisize Yego. kandi abandi babiheraho nyine kugira ngo nayo titre nayo tuyimenye. Mu by'ukuri njye ntabwo mbikunda cyane, ntabwo mvuze ko ndakunda uwo mwanya, ariko ntabwo nkunze kuwivuga. No mu materaniro utanzi ntabwo navuga ngo ndi uyu nguyu, mvuga ko ndi Ndayisaba Fidèle. Ibyo birasanzwe kandi nkumva birahagije. Yes. Aka bishop ntikaza kamera neza nyine umuntu Okay, ndiwe ariko numva atari ibintu byangombwa cyane ngo umuntu abivuge babimenye. Numva ntacyo bimaze. Kubimenya ntacyo bimaze. Ntacyo kuri njye ntacyo bimariye. Yes. Numva ndiwe muri njyewe. So kuba ndiwe muri njyewe kugira ngo nawe umenye ko ndiwe ntacyo byamarira. Icyangombwa nuko menya uwo ndiwe kandi nka feeling ibyo ngibyo, nkabigendera nkabikorera ariko muri njye. Ariko si ngombwa ngo duhuye ngo mbanze ngo nitwa Bishop runaka. So numva ntacyo bintwaye kutabivuga. Iyo umuntu atabikwise nta nico bitwaye bwose pe, ntacyo bitwaye, kubera ko muri iki gihe n'umuvugabutumwa azashaka ngo bamwite pasiteri. Yego. Kugira ngo ico cubahiro nyine kiwe kizamuka kandi atarasengerwa. Ese buriya ni icubahiro? Ni icubahiro kwitwa gutyo? Njye mbona ntabwo ari icubahiro. Ni icubahiro muri iyi minsi. No, ntabwo ari icubahiro rwose pe. Kwitwa pasiteri ntabwo ari icubahiro. Kuba pasiteri si icubahiro, ariko kwitwa pasiteri ni icubahiro. So uvuze ngo kwitwa, wasanga hariho kwitwa no kuba. Njyewe ndiwe, ntabwo ari ukubyitwa. Ndiwe. Ariko uremera ko babyitwa babikura mu icubahiro? Ntabwo mbizi ko babikura, ariko ntekereza ko ntacyo. Nta cyubahiro, icubahiro nyabaki. Kukwita pasiteri ni icubahiro nyabaki. Iyo titiri irubahitse kuko ndagera ahantu. Ntekereza ko niyo titiri itubahitse. Iyo titire ntabwo yubahitse rwose. Yaba yubahitse gute se ahubwo? Nyabona. N'ukuntu hano hanze ari cyo kintu twubaha kuruta ibindi bintu byose. Sinzi impamvu abantu bashaka kubyubaha, ariko kuri njye numva rwose nta cyubahiro kirimo. Kukwita pasiteri, kukwita bishop, apostle, I think ko nta cyubahiro cyo kwitwa ibyo. Ngaho twibwire mu buryo bw'umurimo ukora. Okay. Njyewe ndu mu bishop nkuko washatse ko mbivuga gutyo. Niwo murimo nkora. Abahamagawe ni benshi ariko njyewe ico nahamagariwe no kuba umwungeri n'umwigisha. So ndu umwungeri ndi n'umwigisha ijambo ry'Imana. Uwo ni we njyewe. Magambo magufi uwo ni we njye. Ku muntu tumva itandukaniro rya bishop, rya pasiteri na revera, kuko ni amatitre tuzi mu bakozi b'Imana n'abaposito. Ubu nyine haje ayandi y'abaposito, ugasanga umuntu yitwa aposito nta kanisa agira. Sinzi nabyo bidusobanurire, nkunsobanurira aho ngaho. Ibibazo byawe ndagenda mbisubiza mu ncamake. Iyo myanya yose uvuze nta mwanya uruta undi. Nta kuvuga ngo apostle ngo ni mukuru, ngo bishop arakurikira, ngo pastor agakurikira, ngo revera agakurikira. Iyo ni imyanya y'abantu. Yes. Ariko nta mwanya mukuru uhari. Kuko twese abo bantu bose bari mu itorero rimwe n'indurutu abandi. Nta urutu uwundi, ahubwo hari abahagarariye abandi. Kuko nta kintu kitagira umuyobozi. Yes. Ariko nta urutu uwundi. Ngaho bidukurikiranyiriza ku muntu utabizi, ahita yumva iryo tandukaniro muri abo bantu bahuriye mu ikanisa rimwe. Njye nta nico nabirutanyaho. Ico nzi neza nuko buri kintu cyose kigira umuyobozi. Kandi umuyobozi wa buri kintu ni umwe. Abandi bose bakaba bagufasha gusohoza vision yawe, gusohoza intego zawe. So kuba rero bakugiza umuyobozi ntibivuze ngo
ngo no mu buryo busanzwe urabaruse. Yeah. So nta wavuga ngo ubanza n'uyu ngukurikira n'uyu biterwa. Akenshi ibyo byose ntekereza ko ari idini bitari ibintu biri biblique. Ni idini. Ryo ni idini hanze uyu hakurikira ni idini tu. Ariko muri Kristo Yesu turi umwe. Turanaresha. Twumvirwa kimwe. Nazantama muyoboye muraresha. Turaresha neza. Ahubwo twebwe turabagaragu bazo. Bizo ntama. Cyane. Turabo kuzikorera. Muri iyi minsi se niko bimeze. Njyewe niko bimeze. Sinzi abandi ariko njyewe niko bimeze. Hano ntituvuge wewe. Okay. Tuvuge iyi societe turimo ya none, iyi minsi, iki gihe ca none, katucite c'imperuka nkuko byitwa. Niko bimeze. Ntekereza kubera ko nanjye nakira abantu, abavuga butumwa, nakira abapastori, hari ujya kukwibwira agahita ahera akavuga imirimo nk'itanu akora. So ugasanga arashaka ko bamuhereza uwo mwanya. Hari abandi biyita ibyo bashaka imyanya y'icubahiro, bamwicaza imbere, bamuhagurutse, bamwiyegereze, bamutwaza ibitabo. Ariko ibyo ni ukwiremera umwanya w'icubahiro. Muri rusange abantu barashaka kwiha imyanya ariko itagize ico imaze muri Kristo. Anyway, ngaho dutondakanyirize mu ikanisa ririmo pasiteri, ririmo revera, ririmo bishop, ririmo apostle, bakurikirana gute? Biterwa nuko babiteguye, biterwa nuko babipanze. Hari itorero ushobora gusanga ririmo uwitwa apostle ariko atayoboye. Hari aho hari umukristo nk'abandi ariko akaba afite iyo title yo kwitwa apostle. So hari itorero ushobora gusanga arimo abapasiteri benshi ariko umuyobozi waryo ari umwe kandi abandi bose nta nshingano bafite aho ngaho zihamba. Ubwo umuyobozi akaba ari apostle cyangwa bishop, uwo bahisemo. Yes, uwo bahisemo. Nuvuga ngo haraho ushobora gusanga pasiteri ari uyoboye itorero ririmo bishop na apostle. I think ko babitegura ariko ndavuga mu idini. Tubwire mu idini niyo mushaka kudusobanurira. Impamvu ntashaka kwibanda mu idini nuko buri dini ryose rigira uko ritegura ibintu. So kandi amadini yose ubunyine sinayavuga ngo rimwe rikora ibirindi rikora ibi. Yeah. Mu itorero sinzi wita itorero ico arico. Ico wita itorero sinzi ico arico ariko iyo urebye hari ahantu ushobora gusanga revera. Okay, reka mbaze ngaruke gatoya. Ntabwo abantu bose bitwa abapasiteri ari umurimo bahamagariwe. Ico banze ukimenye. Yes. Kubera ko buri wese yaje kwisa afite ikimuzanye. Wewe mbere y'uko uremwa hari impamvu Imana yatumye ikurema. So ushobora gusanga rero hari abantu bakitwa abapasiteri, bakitwa ababishop, bakitwa abandi ariko mu by'ukuri mwiremwa atari co bahamagariwe gukora. Tekereza ko abo ari bo benshi bashaka kwiha, nibo bakoramo amakosa bashaka kugira ngo baboneke kuko Imana iguhamagaye igushira ku mugaragaro. Yes. So iyo rero wihamagaye ushaka ukuntu kose nyine wegera ubyigana kugira ngo nawe bakubone bakumenye. Mbese ni nko kwiyamamaza. Yes, ariko ni byiza ko Imana yaguhamagaye ikwamamaza. Muri makeya mva kuri iki kibazo, ntabwo abo bantu biterwa buri torero rifite uko riyobowe. Bishop ntaruta pasiteri. Yes, mu buzima busanzwe bwa Kristo. Mu miyoborere y'ikanisa. Mu miyoborere y'ikanisa biterwa nuko babiteguye. Iyo uri bishop w'itorero uba uyoboye abandi. Yes. Uri apostle muri iryo torero. Vrai na apostle ngira ngo si n'umuyobozi cyane. Apostle iyo urebye ni abantu bashinzwe gushinga amatorero deni bakayasigamwa abayayobora. Ubwo utashinze itorero yo kwitwa apostle. Amazina yo ntuyagendeho kuko amazina ni menshi kandi nakubwiye ko atagira ica amazi. Ariko hari biblique. Yes, ariko kandi bagendera kuri kiya gice cyo mu ba Efeso.
kivuga ngo bamwe barahamagawe. Yes, ndabyumva biri biblique, ariko iyo uvuze ikintu biblique rero bamwe yabahaye kuba abigisha, abandi ababwiriza butumwa, abandi abo bose. None ko yabahaye abo yagiye abaha gutyo kuba bavuga butumwa, kuba aba apostle, kuba abaki, none apostle akaba ari umuntu wo gushinga amatorero, abahinduka apostle gute nta torero yashinze? Ariko wumve ko umuvandimwe kwitwa wumve kiriya cyanditswe nta muntu ucagize mukuru. Sindi no kubaza mukuru aho ngaho, ico ngico cy'abakuru wanze kutubwira uruto abandi, ntabwo namuvuga. wanze kutubwira uruto abandi. Naringeze kuca umu apostle arashobora kuba mu itorero, nta torero yashinze, yamara kitwa apostle kandi nta torero yashinze, nta iyo matorero wahamagariwe kuba apotre, uba wahamagara, uba ufite n'uwo muhamagaro, uba ufite n'izo nshingano, ugomba kugenda zo gushinga amatorero. Nimba utayashinga rero nturi kubahiriza ico witwa turi apostle. Oya, simvuga ngo nturi apostle, ariko nturi kubahiriza ico ushinzwe. So nimba uri apotre rero, kora umurimo w'apotre. Nimba uri umupasiteri, kora umurimo w'igipasiteri. Yes, ugomba kuba uzi kwigisha, nta kuba pasiteri w'izina utaza wigisha. Ugomba kuba uzi kwigisha, apana kwigisha gusa, ugomba kuba ubizi, warabyize, ugomba kuba warabyize, ugomba kuba ubizi. Si iyo ntebe no, n'akazi ugomba guha abo wahamagariwe. Ni umwarimu. Sawa, utubwire nk'amateka yawe ya gikirisitu, tubwire umuhamagaro, amateka yawe ku bugufi, nuko wahamagawe kugeza kuri uyu mwanya uriho. Tunyuriremo buke, nubwo twari duhereye hariya, nari ngize ngo tubanze tubuze hano mu kiganiro neza. Sinzi ko hari ico bimarira abantu. Birakimara kubwo kugira ngo twumve umuntu tumumenye, noneho ni na testimony. Hari abantu bakunda gutanga testimony, akenshi ngewe simbarimo, kuko ntekereza ko ntaco bifasha. Ariko ubwo binsabye ndabivuga mu ncamake, ariko ntaco biri bufasha. Barajajinga batubwire ko ntaco. Mu busanzwe, ariko ndavuga mu ncamake, nta nubwo bishobora cyane. Mu Kinyarwanda amateka bakunze kuyita nimba ari n'ubumenyamuntu. Nimba ari ubumenyamuntu, niba ari iki sinzi something nkuko amateka nyine histoire. Ni uburyo bwo kumenya umuntu, niko ntekereza. Ni nkabyo narimbajije, twibwiye mu ncamake amateka yawe mbere yuko winjira muri uyu murimo, nuko wahamagawe. Njyewe mu busanzwe ntabwo nigeze mba umuntu wo hanze. Icyo nicyo cya mbere. Nakuze ndi umuririmbyi, n'ubu abenshi baracabinyitirira kondikiteri gutyo. Then nzi gucuranga gitari solo. Hanyuma kugira ngo ninjire muri uyu murimo, ni Imana yampamagaye. Kandi mbona ko ariyo kabisa. Kuko nakundaga ishuri mu buzima busanzwe. Kumva nzakora n'iyindi mirimo isanzwe muri leta. Nibuka hari umupasiteri ubu nyine yitwa Patrick Byamungu, yigeze kumbwira ngo tuzige theology. Ndamubwira ati urahubutse cyane, theology yiga abasaza. Ko numvaga nzasoza secondaire nkiga droit, niyo yambagamo. Ariko umunsi umwe twari twagiye gusenga ahantu Irundu, twarimo dusenga, ndibuka twarabayumbe bisanzwe ko dusenga, numva ijwi rivugiye muri iki, nutaha uzajya iwanyu mu Rubunga, sinkubwira uko yambwiye ngo mbigenze, ariko nurangiza uzapfukame nzakubwira ibintu bibiri. So muri ibyo bibiri rero ndakubwira kimwe umbajije. Nibwo yambwiye ko nzaba umukozi wayo, uzayobora itorero. 2006. 2005. So 2006 rero nazindukiye mu Rwanda,
bisanzwe nari Kimironko. Ibyo nashakaga sinabibona. Ariko bukeye buri buce ntaha ndibuka twasengaga muri salo nibwo ijwi ryaje rirambwira muri nshi rirambwira ngo kino gihugu uzagikoreramo umurimo. Kino gihugu biranambabaza kuko nta handi nari nzi niyumvaga rigomba kumbwira ngo i Kigali. Ariko kino gihugu bwarakeye ndataha usubirayo pe nana gahunda ariko ndabivuga ati iki gihugu nzagikoreramo. Ariko bwarakeye ndataha. Ntabwo natinze 2007 twahise tugaruka. Wagiye kwitegura kuza? Ntabwo nagiye kwitegura, nagiye ntaje ndazagaruka. Nagiye nsubiyeyo kuko ibyari byanzanye byari byanze. Nari ntaje gukomeza ubuzima ubwo muri Kongo iwacu. Ariko 2007 ntibyatinze nahise nza. Ndibuka byaciyemo gute kugira ngo uhituze kandi byari byanze? Ntabwo nazanywe n'ibyari byanzanye mbere. Ubwa mbere naje nyine ariko ubwa kabiri naje nimutse. Yes. Naje nimutse bisanzwe. Hanyuma rero ngeze mu Rwanda. Kandi mbere wari waje kugerageza biranga? Ntabwo nari naje kugerageza ibindi ndashaka kukubwira. Ako sinari naje kugerageza byanzanye icogi. Yes. Ico gihe waruzanywe niki? Nibyo ndi kuko ndashaka kuvuga. Izakuzanye mbere ntushaka kubivuga, n'izakuzanye bwa kabiri ntushaka kubivuga. Ubwa kabiri nari nimutse, nje gutura. Yes. Ubwa kabiri bwo nari nje gutura. Bishop kura duca ku ruhande. No, nubu wabizanyemo ariko ndumva ntacyo biri bumarira abantu. Ariko nari naje gutura. Biradufasha ko hari umuntu woba nawe yicaye hano muri Kenya agahita yumva yo kwapplika izo nzira nawe akagenda kandi bigacamo. Ubona ngukurikiye umpaye umuti. Ntabwo byoroshe. Ariko 2007 ngeze hari kuko nshaka kumva ukuntu wavuye muri Kongo ibyakuzanye mbere byanze uza noneho uzanye n'urugo uza kuba mu gihugu utarumenyereye utaruzi. Yes, nubwo mvuga ngo nahise nza mu Rwanda ariko ntumbaze byinshi ariko nahereye mu Burundi mbona kuza nkomeza mu Rwanda. So ndashaka kubwira ico wabajije saho hamagara. Noneho 2007 twageze ahantu twari turi umwarimu w'ishuri. Yes. Nigishaga mu mwaka wa 3. Ndatekereza. Nagaza ndatekereza cyangwa urabizi? Ni mu mwaka wa 3. Nagaza mbishobora. Ku ishuri kwigisha. Nagaza mbishobora kabisa. Ariko muri ico gihe nibwo ryajwe ryagarutse. Muri ca gihugu wakigezemmo haguruka utangira umurimo. Ca gihugu nakubwiye. Nahise nandikira directeur. Nabwo ati ndagusezeye. Usezeye gute? Ngiye kuvuga ubutumwa. Twasengeraga mu itorero rya AEBR Cyangugu. Ryari riyobowe n'umugabo sinzi niba ari ukiriyoboye ariko regionale waryo yari umugabo witwa Kayijuka ko ntekereza. Rero nahise njya kwa pasiteri wacu tinyandikira urwandiko nje mu butumwa. Arambwira ati ariko nta kashingira igira regionale. Urumva ahubwo ndakwandikira urwandiko ruzakugeze kwa regionale noneho iwaguheza urwandiko kubera ko afite kashe. Yararunyandikiye ampa nimero bahamagaraga kuri bira telefone byo ku muhanda. Nahise muhamagara aranyitaba anyitavye arambwira ngo tuzahurira aho ni 2007. Wari umwaka umwe muri uwo mwaka still ngo wabonye akazi ko kwigisha nakoze nk'amezi 3 yonyine. Regionale yaraje yanzamuye mu kaetaje arandika bisanzwe. Yaragiye kwandika rero ubwo ateraho kashe yandikisha intoki bisanzwe. Hanyuma arambwira ati manuka hasi bandike kuri machine ba printing urunzaniye nguterereho kashe. Narabikoze antereraho kashe. Ariko anyandikira kugera mu matorero yawo yaye beri nayagenzemo kugeza 2007 mu kwezi nko kwa 8 aho ngaho. Kwezi kwa 8 turimuka tuza muri Gatsibo. So muri Gatsibo rero
aho nahamaze igihe gitoya mpita mbona amahirwe yo kujya kwiga ya theology narwanyaga. Irya y'abasaza mba ngiye kwiga theology imyaka 3 ndayirangiza. Mvuyeyo nari nakundaga gusenga n'ubu ndabikunda. Nkunda kubwira abantu uko nsenga kenshi. Nza mbwira abantu ngo ahari ushobora kuba nsenga kenshi kubarusha kuko ngiye nsenga kenshi ku munsi. Yes. Ubundi umukristo agomba gusenga kangahe? Nta mubare. Yeah. Kandi gusenga neza si ugusenga kenshi, just nuko ngiyewe mbyumva buryo. Noneho twagiye gusenga bisanzwe ku musozi n'undi mugabo n'ubu n'umupasiteri ni Muhire. Kuri uwo musozi niho Imana yatubwiriye ngo ninjye yanavugiyemo uzaje gutanga izitorera ahantu. Mbwira uwo musaza ati Imana irampamagara kujya gutanga izitorera ahantu runaka. Pastor Muhire. Uri muri Zion ubu nyine? Hoya we ari hariya Imugera, ntabwo ari uriya. Undi mugabo w'abanyabyinshi ari Imugera muri Gatsibo. Noneho yahise yemera. Tejo mu gitondo turajyayo, ariko amateka ndayigarukirizaho. Ejo mu gitondo turajyayo saa 12 twabyutse tugenda n'amaguru n'ahantu hatari hafi, kuko twagiye mu gitondo twitonda tutaza aho tugiye. Twagendaga mu muhanda w'itaka turaruha cyane. Natekereza twagezeyo nka saa 8 kuko twagiye gahoro gahoro. Gutanga izitorero. Noneho Pastor Muhire we yari umuvugabutumwa, yari afite n'urwandiko rw'ivugabutumwa. Twiriwe aho hantu muri yo centre tubura twakira. Wewe ico gihe wari iki? Nari umuyumbe bisanzwe. Twagiye muri iyo centre baratwakira, tubura twakira. Duhagarara mu isoko ngo tugeze ku mugoroba. Pastor Muhire arambwira ati rero nituvuga ko twaje gutanga izitorero ntabwo tutwakira. None ngewe nibwo namenye ko afite urwandiko rw'ivugabutumwa. None rero ngewe mfite urwandiko rw'ivugabutumwa, reka tuvuge basi ko twaje kuvuga ubutumwa. Dutangira kubaza umuntu watwakira, baturangira umugabo no barahari ngo ni Leo. Niwe watwakira yaraturaza iminsi 2. Muri iyo minsi 2 rero nibwo natangiye gusengera aho twasengeye kuri uwo musozi. Imana iduha gahunda nyinshi dusubirayo. So amakuru y'ikanisa rekanyagarukiraho nuko itorero ryatangiye kugeza none. Wagiye ugaruka ko Imana yamvugiyemo, Imana yambwiye ngo nzakora iki. Imana yakubwiraga mu buhe buryo? Imana ivuga mu buryo bwinshi. Ni isomo ryihariye uburyo Imana ivugana n'abantu. Ariko muri Bibiliya ivuga ko intama z'Imana zumva ijwi ryayo. Aho uranyumvise? Yesu yaravuze ngo intama zanje zumva ijwi ryanjye kandi zirankurikira, nanjye nkaziha ubugingo. So rero kumva Imana, nta muntu wese wakijijwe udashobora kumva Imana. Kandi kumva Imana ntabwo ari ibintu uvuka ngo uhita ubyumva. Iyo ushaka kuyumva urayumva. Ntaba Kristo mu bushumbi bazakubaza ngo ni gute umuntu azayumva Imana. Ntabwo bakwigisha kumva Imana, ahubwo Imana yakwigisha kuyumva. Ariko nyine bo kubaza kubera ko ayumvishe, habe n'umutambyi Eli Samuel yumva Imana ntiyanazi ko ari Imana yumvise. Ariko Eli iwe amenya yuko ari Imana. Kuko Imana yaramuhamagaye bwa mbere aje kwitaba Eli, imuhamagaye asubira kwitaba Eli, imuhamagaye Eli amenya ko ari Imana. Ariko uwabimenye umushumba ntabwo ari wa mwana. Niyo mpamvu mbajije ati se nta mwana w'umukristo uza kukubaza kuko wenda yumvisha ijwi ariko cyangwa ntabimenye. Iyo confusion nawe akaba yoyigira. Ntabazabikubaza yuko ni gute umuntu azayumva Imana kugira ngo yumve nimba ica azayumva cyo bari Imana cyangwa atari yo. Ubusanzwe ntawe ukimbaza, ariko ni amasomo nigisha. Uko wakumva Imana, uko wakumva Imana ivuga. Kubera ko mu isi mu buzima busanzwe bwa kiroho hari amajwi menshi. Buriya hari amajwi agera ku 8 ahamagarira umuntu wese kuyumva. Kandi buri wese
abayeho bisa n'ijwi akurikira. Yes, buri wese abayeho arasa n'ijwi akurikira, arasa n'ijwi yumva. So iyo wumva Imana rero ugomba kureba Imana ivuga gute. Biravuga ngo intama zanjye zizwi ijwi ryanjye. Niki mukora nk'abashumba kugira ngo mufashe abo mushumbye kugira ngo batahure intego zabo? Yes, batahure ico baremewe. Ngewe nk'umushumba kandi namwe mumenye neza ko bagitahuye. Yes, nuvuga ngo nugukora follow up. Ngewe nk'umushumba ntabwo nshinzwe ico nshobora kugufasha ciza. Numva noba ngufashije so kugusengera, so kugukorera ama etage, no kukwigisha kugira ngo witahure uriwe. Kubera ko muri iyi si mu buryo spirituel, urumva abantu bakijijwe, abantu bamenye Imana babayeho mu buryo bubiri. Hariho spiritual understanding, gusobanukirwa ibintu by'umwuka, then hakabaho vision, iyerekwa. Ngibyo ibintu bibiri umuntu wese agomba kubaho. Nivuga spiritual understanding ni ugusobanukirwa ibintu by'ubumana. Abantu benshi basobanukiwe idini, abantu benshi basobanukiwe ko baje gusaba mu gakiza, ariko bakijijwe, ariko agakiza sibyo, hari ibintu byinshi bigaherekeza. Mu Baheburayo 6:9 Icyongereza kivuga neza ko hamwe n'ibintu biherekeza agakiza. Ariko abantu benshi rero bakizwa gusa ngo bazaje mu ijuru, kandi kujya mu ijuru ni etape ya nyuma. So ubuhomba byinshi ni final, ubuhomba byinshi rero. Niyo mpamvu ngewe nk'umuyobozi wawe wo mu buryo bw'umwuka ngomba kukwigisha ugasobanukirwa ibintu by'umwuka, ukava mu mwuka w'idini ukinjira mu mwuka wo kumenya iby'Imana, ukava mu mwuka w'intege nke. Kankwereka, hari abantu babayeho bategereza abandi ngo babafashe. Iyo wakijijwe ariko ntiwitahure, uhinduka igikoresho cyo guhora urambikwaho ibiganza, uhinduka igikoresho cyo guhora wiruka ku misozi, cyo gukoreraho experimentation. Yes, bagusengere munsengere mumbwira ico Imana iri kuvuga. Imana iramvuga hiki, uvuze iryo jambo naje mpishuri wirindi. Okay. Nukuvuga ngo ahinduka igikoresho cyo gukoreraho igerageza. Umva munsengere, uwo mukristo abataratahura ico yaje gukora bamukoreraho igerageza. Yes. None se gusengerwa ni bibi? Gusengerwa kuki? Ku mayitaje ni bibi na cyane. Ni bibi na cyane rwose. Gute? Gusengera urugero nko kugusengera kukise. Mumbwire wewe wicaye hariya. So mu buryo bw'idini muvande hari ibintu abantu baremye, ariko mu buryo bw'idini mu by'ukuri ngenda ndashaka kubwira abantu ngo bakanguke, bamenya bari bo muri Kristo, bakanguke bareke n'ubwoba. Ngira ngo ni mu Bakolosayi 3:3 haravuga ngo kuko mwapfuye, urumva ubuzima bwanyu bugahishwa muri Kristo mu Mana. Imagine umuntu uzi icyo kintu ariko ukabugitinya ngo hari ibintu bigukoraho mu nsengere bimviwe. Uzi koko nate barubuto ubona ko banywera amazi ari imbere. So ariko kugira ngo yagereho ubanza gukuraho karagashishwa ugakora no kukandi no kumazi harakandi kayatwikira no kugira ngo ubone amazi akanogo kabamwe amazi ya coconut ni gato ariko kingana nka gutya. Yes, gifite layers nyinshi. Wow, kushe nyinshi. Yes, none ibaze rero warapfuye, ubuzima bwawe ubugingo bwawe buhishwa muri Kristo, bumare bwinjira mu Mana. Urubwira ngo shitana gukoreho byakagombye kuba yabanjije ku Mana kuri Kristo akamenya Imana akagusangamo imbere. Wamenye ico ukaje gusanga umuntu ngagusengere. No, ndagweza urundi rugero rwiza. Reka duconsider agakiza tugaconsider nk'inkuge ya Nowa. Mu nkuge ya Nowa abantu bari barimo nta kindi kintu babonaga. Barebaga imbere bakabona inkuge, bareba hirya bakabona inkuge, bareba imbere bakabona inkuge.
Ntibabonaga imvura. ntibabonaga imvura, ntibabonaga n'abari gupfa, Ntibanayumvaga. iyo yashakaga kureba ikintu gitandukanye yarebaga hejuru akabona idirisha. So no muri Kristo nuko umuntu uri muri Kristo wapfanye na Kristo nta kindi abona Kristo. Iyo ukiri umukristo ubona amapepo, ubona abadayimoni, ubona imivumo, ubona karande, bado wewe haujaokoka. Hajaokoka? Yes. Tarakizwa. No umukristo w'idini. Ntarakizwa. Cyangwa aracana umwana mu gakiza. Akangwereke. Mfandi sinzi icyo ngufasha, sinzi icyo mbwira aba bantu, ariko hari umuntu wabatijwe n'amazi agumana ico kimenyetso c'amazi, yitwa iryo zina, ariko nta yindi nyungu iyo ari yo yose abona muri Kristo. Kandi nakubwiye ngo mu gakiza harimo inyungu. Iyo ukijijwe ntubone inyungu, turakizwa neza. Nuvuga inyungu, hari uwumva amafaranga, hari uwumva ubuzima bwiza, hari uwumva imibereho yo mu isi. Kankwereke mfasha abantu kuko no mbese iyo bavuze aka gakiza nubwo tuvuze gutyo, yes, hari utumva ibyo mvuze, iyo akumva yuko habamwe inyungu, nyine narakijijwe nzaja mu ijuru, ariko ntimve ko mu buzima bwo mu isi agomba kubona n'amafaranga, agomba kubona n'ubuzima bwiza, nabyo birimo. Muri Yohana wa 3 natekeza igice ca mbere umurongo wa 2 haravuga ngo ukundwa ndagusabira ngo uhirwe muri byose kandi ube mutaraga. Iyo ukijijwe rero ntuhirwe, waranyazwe, wabuze uburenganzira bwawe, ufite karande, asinyita karande komite, ariko waranyazwe, ugomba guhirwa. Muri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 48:17 haravuga ngo kuko ari jye Uwiteka Imana yawe ikwigisha uburyo bunguka. Niko cyongereza kivuga, uburyo bunguka, how to profit. Ni jye Uwiteka Imana yawe ikwigisha uko bunguka. Tibo wari ukunguka kumenya. No, Imana igiye kuguha n'ubusabye Imana amafaranga, mfasha abantu, ntabwo amafaranga bayasaba. Niyo ufite ikibazo ukabwira Imana ngo ikiguhe, Imana iguha kumenya uburyo ubona ico kintu. Iguha ubumenyi bwo kubona ico kintu. Iguha amafaranga. C'est-à-dire ngere mfite nkeneye amafaranga. Kuza kubwira, reka nkwereke muri Yeremiya 33:3 haravuga ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye. Nukukwereka ibiruhije utamenya, nukukwereka, ntabwo ari ukubiguha. So iyo ubwiye Imana ikintu kubera ko yakuremanye ubwo bushobozi, iguha ubushobozi bwo gutahura ico kintu. Nimba ushaka amafaranga ukaba utazi kuyakorera, urumva, ukaba utazi uko amafaranga abikwa, ukaba utazi uko amafaranga yunguka andi, so Imana ntiyayaguha. Yayaguha ngo yakoze utazi uko batunga amafaranga. So Imana mbere yo kuguha amafaranga ugomba kwigisha kuyabona, sino kwigisha, ugomba kubanza ugashaka uburyo babikora. Yes. Kuko nkunda kubwira abantu muri Hagayi haravuga ngo ifeza n'izahabu nibyo Uwiteka. So yo rero uganya, urira, ufite so utunze ifeza n'izahabu, ntabwo wamumenye. Ushobora kugira so ukaba ukiri muto, akaba atoshobora kuguha ubutunzi, cyangwa se ushobora kuba ufite ico mupfa nawe bigatuma atokiguha, atabuguha kubera ko kandi abufite kuko harica kunenga, cyangwa se ushobora kuba utaramenya ko iso akize. So ni muri ubwo buryo abantu bazi Imana y'idini, bazi Imana batojwe, ariko iyo wamenye Imana biririyo, Imana dukorera, Imana dusenga, nubona ubayeho mu buzima bunyagaye, uzikondane witere n'isoni. Azamenye ko atakijijwe se? Ntabwo yigeze amenya, nta nubwo azi uwakorera. Ariko yarakijijwe cyangwa ntiyakijijwe? Gukizwa sinzi icyo mwebwe mwita gukizwa, ariko gukizwa ni ugukizwa icaha n'imbaraga na consequences yabyo, n'ingaruka zabyo. So kandi ingaruka ni ugukizwa icaha n'ingaruka zabyo. Yes.
ni ugukizwa ibyaha n'ingaruka zabyo. si icyaha gusa, Si icyaha gusa, n'ibindi byokivamo, n'ibindi byose n'ingaruka zose zova muri ibyo byaha. Yes, so ugomba kubaho ubuzima. Iyo ukijijwe tayari wavuye mu buzima bumwe winjiye mu bundi buzima, wabaye icyaremwe gisha kandi kigomba kubaho neza. nyuma yo gukizwa n'iki gikurikira? Hakurikiraho kumenya. Yes, gusobanukirwa. Iyi Mana yampamagaye niki nindi? Ese mpamagaye gukora iki? Wikizwa gusa ngo ube umukristo wo mu ntebe. Ntabwo Yesu yadukije ngo tuje kuba abakristo bo mu ikanisa. None iyo urebye Bishop, ndatekereza ko iyi topic muri kuyikunda abantu mwicayeho. Okay. Hari umuntu wavuze ngo gushamburiya ni ugukura ibintu bitari mu mwanya wabyo ukawushyira mu mwanya wabyo, uko turi ko shamburiya. None iyo urebye ukagenekereza ukareba itorero rya none, nubwo bavuze ngo tuzi icyo turi kwita itorero cyangwa se abakirisitu ba none, bari ku kigero kingana gute c'agakiza? Abakristo muri rusange ubuvuze ku isi hose abamenye Yesu Kristo, ariko majority. Okay, iyo tuvuze ku isi yose yego nibyo ni ba none, ariko turibanda ino iwacu. Nidushake tureke kuja kuri, twibanda ino muri East Africa gusa, kubera ko nibo tubona. Sindaje hanze ngo menye uko bameze. Okay. Ariko hari umuntu wambwiye ejo bundi aravuga ngo umuzungu yaravuze ngo abanyafurika tuzadukizwa mu murambararo wide, ngo ariko turi 1 inch deep. 1 inch deep, mbese agakiza kacu ntigafite fondasiyo, tigafite imizi, ni 1 inch. Inch imwe nakantu karesha gutya. Yes. Mu majepfo. Yes. Ariko ni kanini. Mu gihe iwabo ni bake ariko bari deep. Yes. Ni bake bakijijwe ariko bari deep, bafite imizi ariko abenshi batakabona. Yeah. Niyo mpamvu nari mvuze ngo reka tureke kurira hanze tugaruke hano muri East Africa. Aka gakiza ukabona gute? Aka gakiza bari ku kigero kingana, bari ku kigero gito na kigufi. Bari ku kigero cyo kwishimira gusa kwitwa ko bakijijwe, ariko badashaka kumenya, badashaka gusobanukirwa. Niyo urebye ibikorwa usanga abantu ari bato, kuko dufite abantu benshi, umubare munini ukigukora rya jambo wavuze, birirwa biruka ku misozi ngo babasengere. bari gushaka, mbese babakorereho igerageza. Reka nkwereke, kango mfasha abantu gase iryo jambo. Yaravuze ngo abakristo benshi barakijijwe ariko nabo bakorerwaho igerageza. Yes, reka mfasha abantu gatoya. Iyo ukijijwe habasigaye kumenya inzira z'Imana. Bibiliya iravuga ngo yeretse Mose inzira ze, ngo abana b'Isiraheli bereka imirimo yabo. Dushobora kuba twicaye muno, dufite umuntu ashobora kuba ari muno, ariko akagusingiriza ibintu hanze, ukabubona ukuboko ariko utazi nyirako. Hari abakristo baje mu ikanisa gusingira, baza gusarukira ngo babeho, babone imibereho, ariko ntibazi nyiri kuboko. Baza barasingira gusa nk'ukuboko kwasohotse hanze bakukakira, ariko ubahereza ntibamuzi. Nko kubahera mu idirisha. Hano muri Kenya haba amaduka aza yicara mu indani, afite akadirisha gatoya, noneho ukaza ukavuga gusa ngo ni pehi, agasohora ukuboko. Yes. Ni pehi agasohora ukuboko. Tuzibona akenshi tuguze kubona ngo nindiri gucuruza. Yes. Nuko rero wari uvuze ngo bari ku kigero nyabaki, bari ku kigero cyo kwakira, ariko bakakira ibintu batazi nyirabyo. Kandi uwo nyirabyo igihe acecetse ntiwamenya n'uwaguherezaga. Niyo mpamvu ntiwamenya aho umusanga. Niyo mpamvu umuntu iyo ukijijwe ugomba kumenya inzira z'Imana. Iyo uzi inzira z'Imana rero, inzira z'Imana nizo highway zo kugira ngo uhishurirwe kubona Imana. Iyo uzi Imana ukagira presence y'Imana, ni igisubizo gihagije
c'ibyifuzo byose ugira. Gusa kugira God's presence ni igisubizo gikomeye c'ibindi bibazo byose ugira. Ubwoko bw'Isiraheli bava muri Egiputa, Imana niyo yari bashoreye. Ariko iyo usomye Bibiliya neza usanga inyanja yarababonaga igahunga, imisozi ikiterera hejuru, batavuze badakoze, ariko ico babonaga ni ukubaho kw'Imana kwari kuri bo. So ibibazo si ikibazo kukugeraho, ariko ibibazo bikugeraho bikubona hiki gituma bihaguma. Iyo ufite presence y'Imana yonyine irabyimira, kuko ndi waba mu buzima bwo guhora utokesha shitani kugera n'igihe usinzira, kugera n'igihe unanirwa. So you need God's presence. Kandi ukeneye gusinzira n'umubiri, ukeneye no kuruhuka. Uri umubiri ugira itamazi 5, mu itamazi 5 z'umubiri harimo no gusinzira, kandi ugomba kubibona. Nitegeko ni wowe ubuza, ni kuremye. Izindi ni izihe? Mu yindi tama y'umubiri ni kuzunguka tu, kuzenguruka hirya no hino, ntuza aho ugiye. Ubu twahura ugiye naringiye Gidurayi, wamperekeje Kasarani tiyego titugende, twagera hari hepfo tugiye Kasarani tari kurajya iti nanjye ndajya ahandi hano ni he Rwesamba, reka nje Rwesamba ti okay wewe genda neza reka nanjye ntwaru. Iyo ni tama ya mwiri. Yes, yo kuzenguruka gusa. Tama ya mwiri nyingine ni ngono, ubusambanyi. Kadukomeze tureke ico nico, kuko iyo uri umukristo kandi ico kireze, iyo uri umukristo kabisa, ukavuga ngo warakijijwe, ariko ukaba keka maze nkwereke kugira ngo nkore ico kintu. Urwandiko rw'Abaroma igice ca mbere kugeza ku 8 harimwe ibice 2. Ndashaka gufasha abantu mu igice ca mbere, guhera ku gice ca mbere kugeza ku murongo wa 5 n'uwa 11, ku gice ca 5 umurongo wa 11 havuga ijambo icaha mu bwinshi, sins. Ariko guhera ku murongo wa 12 kugeza ku 8:39 havuga icaha mu kintu kimwe, sin, icaha. So iki caha rero mvuga, Paulo yakivuze ko ari imbaraga iba muri wowe igukoresha ibyo udashaka. Nico caha ni imbaraga ikurimwo igusunikira gukora ibyo udashaka, ukabukoze ibyaha. Uri kunyumva? Ariko wari ufite icaha cyabigukoresheje kikurimo ugendana. Okay, ura ngo nyumve neza. Ntabwo turi abanyabyaha kubera ko dukora ibyaha, ahubwo dukora ibyaha kuko turi abanyabyaha. Yes, nico kituma ukora ibyaha, kuko uri umunyabyaha. Ariko ntugirwa umunyabyaha kuko wakoze ibyaha, ahubwo ukora ibyaha kubera ko uri umunyabyaha. Ico caha kitubamo kiba muri buri muntu cyangwa kiba mu banyabyaha nyine gusa? Abanyabyaha se ni bande? Muri muntu wese cakindi. Yes, utarabonye imbaraga z'umusaraba n'imbaraga z'amaraso, kuko amaraso niyo atwezaho ibyaha, umusaraba ugakemura umuzi w'icaha kikurimo. Ni ukuvuga ngo iyo wakijijwe neza cacaha gituma ukora ibyo udashaka kiza kikuvamo. Yes, kuko hazamwe imbaraga y'Imana ikubuza, ikuramwo musukumo wa kutenda zambi. Yes, ukabutokora ibyaha n'igihe uri wenyine, kubera ko hari ikintu kikurimo kikubuza. Nkunda kwigisha isomo atari gutinya abantu. Yes, nkunda kwigisha isomo rivuga hejuru y'umubatizo w'umuriro. Buri umubatizo w'umuriro ugizwe n'ibice 4, ariko igice ca mbere kivuga sanctifying fire, moto wa utakazo. Imana mbere yo kugikoresha igomba ukabanza ukabatizwa umubatizo. Umubatizo, ikindi gice ca kabiri ni umubatizo w'umuriro ukongora, uguhereza passion, ishaka ryo gukorera Imana. Nta muntu wabatijwe umubatizo ukora suniko, kubera ko hari imbaraga zimurimo zimukoresha. So umuntu wabatijwe sanctifying fire, umuriro kukweza, ugushiramwe imbaraga zikwimira gukora ibyaha, zigukuramwo musukumo wa kufanya zambi. Nubona umuntu n'umupasteri ariko akora ibyaha, akongera akabikora, kandi akabwiriza, kandi agasengesha,
d'abord ntarabatizwa n'umuriro. ariko yarakijijwe. Gukizwa no kumera gute? Iryo ni idini. Iryo ni idini. Ntabwo gukizwa ari ukujya mu ikanisa. Ntabwo gukizwa ari ukwitwa umukristo w'ikanisa runaka. Sino kubatizwa. Ntabwo gukizwa kugira ngo mbere yo kubatizwa uba wakijijwe. Kuko ubatizwa kubera ko wemeye. Yes. Nuvuga ngo gukizwa kuza mbere yuko ubatizwa. Kubatizwa kikaba ikimenyetso. Yes. None ko abakristo ari benshi ariko abakora ibyo ari benshi nanone kandi mu ikanisa. Ntabwo mvuga ngo abakristo ni benshi, abitwa iryo zina ni benshi. Abitwa iryo zina ni benshi. Ariko abakijijwe biri dipo ni baki. None nk'abashumba subiye kuri cya kindi c'intego. Wavuze ngo wigisha abantu gutahura no kumenya intego yabo y'ubuzima. Hari follow up, uburyo mukurikirana ngo mumenye ko inyigisho mwatanze bazimenye. Yes. Kubera ko iyo umenye ni ibintu byikora. Ukangufasha. Iyo umenye hari ibintu udahangana nabyo. Hari ibintu utarwana nabyo. Ndakwereka Bibiliya iravuga ngo ku Bayuda ngo ni Kristo. Ku Bayuda n'Abagiriki ni Kristo, arizo mbaraga z'Imana mu bwenge bwayo. Ni ukuvuga ngo Kristo amenyekana mu byiciro bitatu. Kristo amenyekana nk'umukiza. Iki kintu ucumve n'abantu babyumve neza. Kristo amenyekana nk'umukiza wagukijije ibyaha. Ariko akongera akamenyekana nk'imbaraga, akongera akamenyekana nk'ubwenge bw'Imana. Abakristo bari muri ibyo byiciro byose, n'amakanisa ari muri ibyo byiciro. Hari abantu bazi Kristo nk'umukiza, buri gihe bahora bahangana n'ibyaha, nibyo bigisha, nibyo babwiriza, nibyo barwana nabyo. Na nikuambie kabisa, nubwo nakwigisha ibyaha no kubireka, ntabwo uzabireka kubera ko nabikwigishije. Muri wowe tekereza ko ni mu Migani ibice 20:27 haravuga ngo mu muntu harimo umwuka, harimo itabaza researchinga kugira ngo rikwereke uriwe. No muri yo bice 32:8 haravuga ngo ariko mu bantu harimo umwuka kandi guhumeka kwishobora byose niko kubaha kubujijuka. So kwirirwa nkwigisha ibya le même time, the same time uguye mucaha hari itabaza rikumurikira bikakubwira ushizemo ikintu kitari kirimo. No ukikubwira ukizi neza. Kubyumva? So ugomba kurenga iyo etape rero. Ukajya kuri etape y'imbaraga z'Imana. Ico gihe nico gihe utangira kureka gutinya imbaraga z'abarozi, gutinya imbaraga z'abapfumu, uzi Kristo nk'imbaraga y'Imana. Ntakunze kongera kujyama ngo muri kanga, muri ko ngo biragenda guti imbaraga y'Imana ikurimo. Niyo mpamvu rero abantu bakira aho bagihora barwana nka Kristo nk'umukiza, bahora intambara amapepo, abadayimoni, imbaraga z'umwijima, umwana bamuroze, sinzi umuntu uri kungendaho, ntazi Kristo nk'imbaraga y'Imana. Ariko iyo utarenze urwo rugero ubu umukristo w'intambara. None urebye icuri kuvuga abakibikamwe abakristo mvuga n'abayoboke. Yavuga abayoboke. Sivyo? Uvuga abayoboke, ureka abakristo. Basi uvuga abayoboke. Abakibikamwe abayoboke b'amatorero n'abashumba babo. N'abayumbe mu matorero, n'abavuga butumwa. Kuki abo bayumbe n'abapasteri n'abakimwikanisa aribo bigisha izo nyigisho? Ni ukuvuga ngo nabo ntibakijijwe. Muvane ndagira ngo ubanze ukore ijambo gukizwa. Sibyo? Ubanze ukore ijambo gukizwa kuko gukizwa iyo umaze gukizwa you have to understand. Okay, tibasobanukiwe. Abo pasiteri 100% nta niba kuko kugira ngo pasiteri ugomba kuba ufite ubushobozi bwo kwigisha. None yabaye pasiteri guti bizatabifite. Okay, tugaruke kuri bya bini, ntabwo abantu bose bahamagariwe gucuruza. Bacuruza bahamagariwe gucuruza.
nta nubwo abantu bose bahamagara ubupasiteri baba pasiteri bahamagara ubupasiteri kabisa. Kandi hari abahanuzi bahanurira bari guhanurira abandi bakababwira ibyo ngibyo uko ntiyabihamagariwe kandi ari impano. Kuko ibyo si ikintu cigwa, ubu buhanuzi si ikintu cigwa nko gucuruza, ni impano yahawe yo kubikora. None karabikora yabitsemo abantu ubwoba kugira ngo akomeze abagorereho byagerageza. Ariko reka bagira ubwoba, ni bibi cyane kugira ubwoba, urumva? Kubera ko ntugomba gukizwa ngo uze, nabivuze kare, ntugomba gukizwa ngo uze ku ntebe gusa ngubaho. Si Imana yaguhamagariye. Aho uri none Imana ashaka ko wigira imbere, ugahora wigira imbere. Kwizera wari ufite umwaka ushize ntabwo ariko kwizera kugomba kuba kuri gukora uyu munsi, ugomba gukura. Rero uyu umukristo wabaye igihigo bazagukoreraho ibintu bikomeye. Urumva neza? Icya kabiri, ugomba kuba umupasiteri uzi kwigisha. Nakubwiye ngo ikintu nufasha abakristo banjye si ukubahanurira, si ukubasengera, si ukubahoza mu mahombi, ni ukubigisha bakagera mu rugero rushitse rwa Kristo. Kugeza ubwo nta murabo wari wo wose ubajubanganye. Nguje wese akubwira ibi, uje wese akubwira ibi, umukurikire utembagara aho ushaka. No, ugomba kubuzi. Nakubwiye ngo ugomba kubaho uzi ibintu biri spiritual. Spiritual understanding irakenewe. Ugomba kubuza ibintu by'Imana. Ese Imana yaba ariyo yaruyoboye urugo rwanjye, yaruyobora ite? Yaruyobora gute? Ugomba kumenya abana banjye batungane. Nko muri Yesaya ibice 52:13 kugira ngo haravuga ngo abana bawe bazigishwa n'Uwiteka kandi bazagira gute? Bazagira amahoro. You see? So rero ibyo byose ni ibintu byo kumenya. Ngo umfasha abantu nimba ibibazo ubitindamo kubera kutazi uburyo bwo kubisohokamo. Urafungiranye. Kandi mu isi y'umwuka nta kintu na kimwe gikora kidahawe uburenganzira. Ikibazo ufite wowe tuvugana wagihaye uburenganzira. Nijo cemereye cyane. Kuko hari ibimenyetso Shetani akwereka. Mbere akubwira atari ko ndaje. Ndaje. Mbere yuko nshika ndaje hari ibimenyetso akwereka. Ndaje. Kandi ukabibona. Iyo utabyitayeho rero Shetani yaje akakugeramo. Ntibigusaba gusengerwa. Ntibigusaba gutokesha. Bisaba iki? Biragusaba gukinga irembo wakinguye. Ryonyine. Ufata imyanzuro. Yes. Buriya rero umukristo aje ngo musengere ufite ikibazo nyabaki. Ngomba kuganira nawe. Sindi umwa muntu mu izina rya Yesu utoka Shetani ari uri gutokesha. Shetani umuntu wenyine afite indege nke z'imitekerereze. Okay, reka ngo fashe n'abantu. Yesu yaraje akiza ubugingo bwawe. Ariko ntiyakiza ibitekerezo. Mind ntabwo yakijijwe. Yakijije ubugingo. Gusa nukuvuga ngo ubugingo bwawe bufite inshingano zo gukiza ibitekerezo. Rero iyo wakijijwe ubugingo ariko ukaba umunyentege nke ntushobore gukiza ibitekerezo. Shetani bizi neza ikibuga cayikiniramwo ni ibitekerezo byawe. Kuko bitakijijwe. Nico kiwanja kiniramwo. Nukuvuga ngo Imana yo kuki yemeye gutanga ibitekerezo gusigiye itere kandi izi kuri critical. Yaguhaye ubushobozi. Yabugusizemo nti wabimenye. Ufite ubushobozi bwo gukinga no gukingura. Ni wowe ufite urufunguzo. Ni wowe ufite urufunguzo bwo gukinga no gukingura. Ufite ubushobozi bwo kwemera ikintu no kucanga. Na Yesu yaravuze ngo ndakomanga ku rugi. Ni wemera ugakingura ndinjira ariko ni wanga sinza. Ntabwo ni kandi urwo rugi n'ibitekerezo. Ni ibitekerezo byawe. So hari ikibuga rero wubatse mu bwonko none ukaje gusengera umuntu ariko afite ikibuga c'abadayimoni mu mutwe. Yes. Hariho ngo baza bamutera. Nibo ntabwo bava handi. Ibigeragezo hari abantu bamwira ngo bagize imbogamizi itonde gato. Amaze si imbogamizi zisa gute. Wagize imbogamizi wahuye n'imbogamizi y'umutuku. Donc imbogamizi ni ubwonko bwe. Igihe utarabwira ubwonko kunaniwe ushobora kunanirwa. Ngo nagize imbogamizi uragura n'umuntu akakubwira ati ubu ngubu ndi gutegura business runaka. Nyuma y'umwaka waratangiye semwa toya nagize imbogamizi. Uwahura nawe ati waratangiye sitiyo tino imbogamizi zisa gute. Ni umwiru.
ni umukara ni nini ni ntoya donc imbogamizi ziba mu bwonko kuko musare nane ngiye utanga haleluya yitanga kuko Imana yaguhaye ubushobozi bwo kuushaka kubawe maisha unayoishi leo umeyatengeneza mwenyewe unyumve ubuzima uri kusufurira uyu munsi niwe wabukinguriye niwe wabyishizemo n'uyu munsi ushatse kubisohokamo bisobokamo afite urufunguzo 100% ariko atazi uyu munsi uhagaritse kwirirwa wiruka ngo abayumbe bagusengera waba mahoro utawiye ko Imana iri muri wewe icumbitse muri wewe. Ikibazo aho ngaho ese aba bayumbe bo basengera abandi bo barasobanukiwe byaterwa n'ibyo babasengeraho ariko amasengesho menshi n'ayidini ubundi umuntu wese arishoboye tukubyumva neza umuntu wese arishoboye Bibiliya iravuga ngo mubarambikeho ibiganza barwaye yes bazakira ariko nanone wakwibaza impamvu ari kurwara ariko ico ntaza kugitinda ikiganiro kaba kirekire ariko murambikeho ibiganza abe muzima muzirukana abadayimoni ntabwo abadayimoni basengerwa n'abantu babyumve abadayimoni barategekwa tibasengerwa abadayimoni ntabwo basengerwa abadayimoni ugomba kuba ufite ubushobozi bwo gutegeka dayimoni Yesu ntigeze asengera abadayimoni yagaza avuga ngo sohoka full stop bikarawe irarangiye nta kumusengera nta badayimoni basengerwa yes nta kwiyiriza bamusengera bakamaja mu mahuduma y'iminsi 5 ushobora kwiyiriza mu rwego rw'ubutambyi kuko umuntu Imana yamuhaye kuba umutambyi ariko imuha kuba n'umwami ariko haraho Yesu yavuze ngo abadayimoni birukanwa n'amasengesho yo kwiyiriza yo gufunga no kwiyiriza nibyo nangiye kubwira ariko iyo ubonye ntabwo yashitse ngo asenge yarashitse arabategeka nuvuga ngo yabanje kwiyiriza umutambyi Imana yaguhaye ubutambyi ni ukuramya ugahimbaza Imana sibyo ugakora imirimo itandukanye ariko nyuma y'ubutambyi ufite imbaraga z'ubutware bw'ubwami umwami rero ntasaba umwami arategeka so nyuma yo kwiyiriza nk'umutambyi uhabwa imbaraga wiyiriza ushaka direction Imana irampa gukora iki uviriya rero wagiye uza kuba daimoni ndagutegetse sohoka none nkubaza ikibazo niki gituma ubona abantu rimwe na rimwe barasenga cyane ariko ubuzima ntibuhinduke mfite isomo ryiza cyane hari abantu bankurikira ariko hari isomo nigisha rivuga ngo kwa nini maisha yako hayabadiliki kubera ko ubuzima bwawe budahinduka kubera ko uri umwana w'Imana ariko ubuzima ntibuhinduka kandi usenga muvandi gusenga ntabwo ari aya magambo tuvuga nta nubwo Imana yumva amasengesho yose no iyo aba Imana yumvaga buri sengesho ntabwo buriho uba warapfuye kuko hari abagusengera mupfe hari abagusengera ngo hombe ariko Imana ico yumva ijambo ryayo mu isengesho so hari abantu rero ngo barasenga ariko basenga ibyabo basenga ibitekerezo byabo baza kurira Mana ndagowe urabona ndi buje hehe ese abantu baravuga gute Mana we kugiye kundeka Imana irakure kujwigiye so gusenga neza ni ugusenga ijambo ry'Imana mu isengesho gukira ikibazo ni ukubwira Imana ni ukubwira ikibazo cy'Imana yakivuzeho bicagaguremwo gusenga ijambo ry'Imana mu isengesho ni gute okay ureka nkwereke gusenga ijambo ry'Imana nta kibazo cyose kiriho Imana itagize ikivugaho so gusenga ijambo ry'Imana rero mu isengesho ni ugusenga ikintu gisa n'icuri kunyuramo Mana sibyo ndarwaye sibyo kandi biravuga ngo mutamutumikia Mungu muzakorera Imana nanje nzabakiza indwara
nasenze ijambo. Kubyumva? Iri bitandukanye no kuvuga ngo Mana ndarwaye. Aba bana banje mpfuye bosigarahe. Ninde wobarera ma wandebye ugukura bona ngo usebye kurabona ngo usebye koko Imana irakureka kuko nduri gusenga ijambo tiniseba nawe uzaseba ma yes uri mu buzima bwo kunyura mu nzara ubuzima bugoye ariko nabwo ntaravuga impamvu wabunyuzemo kuko ufite mu ruhare rwo kuribwa n'inzara ariko nimugeze Imana yayimuteye nimugeze muri uwo mwanya senga uvuge ati Imana ijambo ryawe riravuga ngo wabakinguriye ijuru barya Mana ivuye mu ijuru barya ibiryo by'abamarayika mukiranutsi wawe ntazicwa n'inzara kukimeze gutya ariko ico gihe uzaba babanje gukuraho uruhare rwaguteye ibyo bibazo kukubaho Mungu atakusikia sasa. Nsubiza ikibazo rero umaze kuvuga gutyo kuki abantu basenga cyane ariko ukabona ati buzima ntibuhinduka nibyo nasubizaga basenga amagambo yabo basenga nabi na Bibiliya avuga ngo musenga nabi niyo mpamvu mudasubizwa so basenga nabi na cyane Dawidi yaravuze ngo ni wewe Mana yumva gusenga ngo abantu bose bazaza huri so ni ihame Imana yumva gusenga ariko ndiyumva buri sengesho tiyumva basenga nabi Imana ntiyumva buri sengesho Imana yumva ijambo ryayo mu isengesho ntabwo yumva amagambo yose tuvuga so hari abantu reba basenga birirwa basenga naho tanga password kuri ako ngako tubone kuja ku kandi bokora iki ijambo rya mbere no kumenya ijambo ry'Imana yes bagomba kuba bazi principe kandi nivuga ijambo ry'Imana urakoze cyane nivuga ijambo ry'Imana abantu be gutekereza Bible no be gutekereza bajya bavuga ngo isegure Bibiliya ngo abadayimoni barahunga donc ijambo ry'Imana ukunyumva neza ijambo ry'Imana mbuze Bibiliya hano ijambo ry'Imana si Bibiliya byanditswe iriya ni mistari mitakatifu biragusaba kuyisoma wamara kuyisoma ikashira mu bwonko mu bitekerezo iyo biri mu bitekerezo byitwa logos mu Kigiriki nukuvuga ngo iyo logos ni yirema idini iyi jambo ry'Imana warisomye ukarishira mu mutwe gusa ukarifata nka recitation rikereye idini niryo ryaremye aya madini ubona uriko byumva neza donc iyo rigeze mu mutwe ugomba kuritekereza ukaryuza ukarimanura mu mutima ndashaka kubwira ijambo ry'Imana bagomba gusenga iyo rigeze mu mutima umwuka w'Imana afite inshingano zo kuri guhishurira riri mu mutima apana mu gitabo ryavuye mu gitabo rigera mu mutwe guhishurira Bibiliya oyayi iguhishurira ibyo wasomye washizemo iyi Bibiliya itunza abapfumu itunza abarozi hitunza batizera Imana basoma gusa nk'igitabo c'abanyabwenge so Bibiliya rero ni igitabo gisanzwe kugira ngo uyibone nuko uyisoma ukayishira mu mutwe mu bitekerezo ibitekerezo ugasenga hanyuma ukaritafakari ukarimedita bikaza mu mutima mu bugingo indani mu mutima umwuka kari guhishurira iyo riri mu mutwe rirema idini iyo rigeze mu mutima riguha ubugingo kanezerwa kumva umerewe neza ariko mu mibereho isanzwe ntaco rikumarira ushatse kuvuga ngo abitwa abakristo benshi barigira mu mutwe barigira mu bugingo bazoreke na sose iyo rigeze mu mutima umwuka wera kari guhishurira ndashaka kwereka ngo kubera ko ubuzima budahinduka kandi basenga iyo rigeze mu mutima umwuka yari guhishuriye sibyo ugomba kujya hatuza akanwa kawe iyo ujyatuje akanwa ntiriba ari ijambo gusa biravuga ngo ni inkota ikebera amubwiyombi bivuye mu mutima kandi waruhishuriwe ndaguheza urugero Yesu wamusigiye rirya wasomye ngo rikebe niryo wahishuriwe ntabwo ari iryo wasoma ngo noneho rikebeshe oyayi si niryo wakuye mu bwonko oyayi rirava mu mutima kandi umwuka wera ari guhishurira uryatuza akanwa kawe iyo uryatuje akanwa kawe rero rirahindura ibintu ubuzima busanzwe hano yes warihishuriwe Yesu bamuhereza umuzingo ntiyahishuriwe ibintu byinshi yahishuriwe 61 ya Yesaya uri kubyumva ngubwo ubuzima bwa Yesu mwisi niyo ministeri yabaye hano ku isi so aho gusoma byinshi udahishurirwa wa umurongo umwe wahishuriwe wahindura ubuzima bwawe n'imibereho yawe burundu burundu ni ryari umuntu amenya ko
akwiriye gutegereza Imana cyangwa asabwa gukora igikorwa runaka cyo kwizera? Sorry? Ni ryari umuntu amenya igihe agomba gutegereza Imana ngo ikore, cyangwa hari igikorwa runaka asabwa gukora cyo kwizera? Ubundi kwizera abantu bakuzi nabi. Ni nk'aho bavuga ngo kwizera ni nko kwiyahura. Kwizera ni ibintu bifatika. Kwizera ni ibintu byinshi, ariko ndakubwira kimwe, kwizera ijambo rya mbere ni obedience. No kubaha Imana. Abrahamu yubaha Imana ye. Uri kubyumva? Kwizera no kubaha Imana. Nimba hari ikintu cyambere umuntu agomba gukora wakijijwe, no kubaha Imana. Mungu. Ibindi byose muri uko kubaha Imana bigenda byikora. Muvandi ureke kwirirwa uja mu ikanisa, utinda mu mahombi, ufunga. Iyo urebye umutima wawe ubaha Imana. So nimba ibyo ukora byose utubaha Imana, ntacyo byakumarira. Ikindi, kwizera ni urugamba, ni fight. Paulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo urwane intambara nziza yo kwizera. So ntiwabaho gusa ngo urizeye ngo ibintu bizikora. You have to fight. Ikindi, kwizera ni preparation. N'imyite ushobora kukureba ukamenya kwizera ufite kubera imyiteguro ufite. Imyiteguro y'iki? Okay. Kwizera ni expectations. Ni matarajio. Ubu ndimo ndacagagura kwizera ngo niki wakora kwizera. Ni matarajio. Kubwiza ukuri nta kintu Imana izaguhutazi. Wowe unyumva nta kintu Imana yoguha utazi. Utazi tibikunda. Yes. Imana ndizaguhica utazi. Ugomba kubanza ukakimenya, Imana ikakiguha. Ukakimenya gute kugira ngo ikiguhe? Kandi ukizi ubwo kankwereke. Ubajije abantu benshi baje gucuruza. Ukabaza ngo gucuruza niki? Nakwambia kweli. Hari abantu batabizi. Batazi gucuruza icarico. Kandi gucuruza sibyo ngiye kwigisha kuko sindi umucuruzi cyane. Ariko gucuruza si ukujya kurangura ngo uje gucuruza. No. Hari amasomo, hari isomo rihagije rikwigisha gucuruza icarico. That is why uzasanga umuntu agerageza buri kimwe. Uyu munsi yacuruzaga ibitenge ngo byanze. Hagacuruza capati bikanze. Hagacuruza protector uzi agakora ibyo atazi. Kandi yarucuruza ibitenge kuva atangiye kugeza ubu. Nadahindura. Yes. Azi gucuruza kandi ashobora kuba akora ibyo ataremewe. Ibyo ndarigaruka abantu umunani. Imana yarabimuhaye se. Iki? Ibyo ari gukora. Yes. Hari umugabo wavuze yitwa Jim Rohn. Yaravuze ngo there is nothing as useless as doing something that should not be done. Nta kindi kintu yabonye kidafite umukoro, kidafite umumaro. Ko gukora icyo utazi, icyo utarukuye kuba uri gukora. Ni ikibazo gikurikira ngaho kijanye n'ibyo uri kuvuga, kibaza ngo ni ryari umuntu amenya ko ari mu bushake bw'Imana koko? Okay. Ubushake bw'Imana muvandi uri kuzana amasomo maremare, ariko ubundi God is will, sibyo? Kira cyanditswe kivuga ngo ubwami bwawe buze, ngo ibyo ushaka bibeho mu isi nkuko biba mu ijuru. Kiriya kintu ni ikintu caguse. Ni ikintu kinini, si ikintu cyo kuba gusa ngo ubushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana ni ikintu kizwi. Si ikintu kiri mu kirere. Uri kunyumva? Si ikintu kiri mu kurere uza gusa ngo Mana, ngo ubushake bwawe ubuhe. Dabori Imana irakubaza urashaka ko hakorwa iki? Yes. Uri gusaba iki? Uzi ko ushaka kujyana n'umuntu mu mahombi, nyuma y'iminsi 3 musengo wamubaza ngo mwasengeraga iki? Agatangira ngo njewe ngo nasengeraga ngo reka ndebe uko amaze iminsi 3. Ngo reka ndebe ngo ke wicambere ngo nasengeraga umuryango. So cyangwa ububyutse. Yasengeraga ububyutse. Ko nibwo benshi basengera. Abo bantu Imana batabare. Abo bantu Imana barengere kabisa. Irengera abantu baje mu butayu bakaje mara iminsi 5 bari gusengera ububyutse. D'abord ububyutse niki? Ububyutse ni muri we. Udashaka kubyuka tiwabyuka. Tiwo bisengera udashaka kubyuka. Nta n'uwabigusengera ngo bize. Okay, kugira ngo mvuge mu ncamake, ubuzima bwawe bwose Imana yabugushize mu biganza.
twasoje ubuzima bwawe bwose Imana yabugushize mu kiganza uko uzabaho ntavuga ibintu bikomeye n'igihe uzabaho Imana yabigushize mu biganza byawe yaguhaye n'urufunguzo ariko ntubizi ikibazo no kutabimenya sasa kandi Bibiliya iravuga Paulo aravuga ngo kuko tutareba kubigaragara tureba kubitagaragara kuko ibigaragara ni iby'akanya gato ariko ibitagaragara ngo ni iby'iteka ryose so ico kitagaragara gishobora kugutesa imyaka myinshi ico kitagaragara utareba utazi gishobora kugutesa imyaka myinshi kuko buri mwuka buri kigeragezo cyose urimo gifite umwuka ucihisha inyuma so noneho Satani akwacu nangiye kunezerwa ngo nterarerwe noneho kubera ko Satani azi ibyo bintu akakwereka ikigeragezo uhaye unyuramo akaguhisha umwuka wakizanye imizi yacu ndaguheza urugero rwiza muri Yobu igice cya 1 umurongo wa 12 haravuga ngo Imana iganira na Shitani mu ijuru iramubwira ngo nuko genda umukoreho ariko ntukore ku bugingo bwe nibwo nkwimye Shitani biravuga ngo Shitani amuva imbere aragenda muri ico gihe Yobu yaratekanye Yobu yari afite amahoro nta makuru yari azi y'ibyo bigeragezo ariko aho bimugereyeho urumva atangira kubona abantu hatangira kubona abantu bamubwira ngo tukimana ngo tukimana yawe ngo abakarudayo bazinyaze no ntazi ko hari ibintu byateguwe mu isi y'umwuka abakarudayo bazinyaze none nawe rero Shitani aguteza ikibazo akaguhisha umwuka uri inyuma yacu none ntabwo bishoboka ko abantu benshi ibibazo bibageraho bakabyitiranya n'icya Yobu kandi icya Yobu cyari kivuye mu bushake bw'Imana yemeye ko ageragezwa iha Satani kumugerageza ariko mu bugingo nta kigeragezo kiza kitari rusange mu bantu hakurya birivuga nta kigeragezo kiza kiri rusange mu bantu buri kintu cyose gifite umwuka wakizanye ni wewe kucemerera cyangwa kucanga Yobu niwe wemereye biriya 100% gute muri Yobu bice 3 umurongo 25 haravuga ngo ico natinyaga ngo nico cangeze gwicandera gubwo nico nabonye buriya buzima Yobu yarabutinyaga haleluya amen buriya buzima Yobu yarabutinyaga yarabyivugiye ico natinyaga nico cangezeho ibyantera gubwoba nibyo byambayeho none ubu simfite amahoro sintuje yabitinyaga bitaraba atabizi habe nawe uzi ko hari abantu bishwa n'ubwoba bw'ibintu bidahari baringa nose Yobu yazaterwa n'ubwoba bw'iki tuje kuri kesi bw'ibyo yaratunze yarakize ariko wumve ko yatinyaga ibyo kunyagwa gupfusha yarabitinyaga kandi bitarabaho kuko yaravuga ngo ibyo natinyaga nibyo byambayeho ni ukuvuga ngo ibyamubayeho yarabitinyaga nureba mu gice cya mbere Yobu ngo yahoraga atamba ibitambo ngo reka ntambire abana banje ngo ahari ngo bataba bakoze amakosa ku Mana ikabahana ikabagira ni ukuvuga ngo yahoraga atinya ko abana biwe hari ikibazo bagira kuko babaga mu birori yarabizi ko baba mu birori noneho nawe akavuga ati babikoreyemo amakosa bashobora kuba babikoreyemo amakosa wenda Imana ikabayobahana ni ikosa rya Yobu none niki kankwereke kugira ngo ico kintu abantu bacumve neza buriya nibyo nakwiye ugomba gusobanukira ijambo ry'Imana katuje muri Zaburi ya 91 ubishaka wayisoma yose ariko hari ahavuga ni nangufi haravuga umurongo wa 6 uravuga ngo nta kibi kizakugeraho nuko nta cago kizegera ihema ryawe uri kubyumva nawe wa muntu we nta cago kizegera ihema vuga ngo amen haleluya noneho wowe ukirirwa nibibi bikaza bisimburanwa iwawe hanyuma umukristo w'idini ukazavuga ngo nuko nyine ngo ni mwisi ngo uyu muntu ari mwisi bigaragaza wafashe giye mu ntambara ibazi bene ayo magambo irukana umwuka w'ibyo bintu biri kukuzaho wamenye uwo mwuka gute rero ijana wawuyoberwa niki kubera iki iyo ukijijwe biravuga ngo ubwami bw'Imana subwo kurya ngo nubwo gukiranuka ngo n'amahoro n'ibyishimo
nimba wowe tuvugana urugo rwawe rutarimo gukiranuka ntirubemwo amahoro ntirubemwo ibyishimo rurimo abadayimoni. nimba ibyo birimo ariko hakabaho ikibazo nyabakubwo tayari ibyo birimo ni ibibazo nyine. nimba hatarimo gukiranuka dusubire kuri Yobu. Bishop ahangaha Yobu yari umukiranutsi w'Imana, siko Bibiliya ivuga. yes Imana yemerera Satani kumukoraho imwima ubugingo kuko n'Imana yari bukeneye, yari muzi ko ari umukiranutsi wayo. uko Imana yo ntiyazimutanga ngo akorerweho igerageza. nkwereke kugira ngo wumve ugomba kubanza kumenya ko nta kintu kikubaho Imana itakizi. Ni ikosa rya Yobu ryatumye Imana ibikora gutyo. Banza wumve twe kujajinga Yobu cyane utaja kuzana amasomo maremare. Nta kintu kikubaho Imana itakizi, ariko icutinya kikubaho. Icutinya kikubaho nawe unyumva nimba hari ubwoba ugira. Ndavuga ibintu bigoye. Nimba hari ubwoba ugira buzakubaho. Ibi byo nza mbivuga aba bantu bahanurira abantu bibiki bakinira ku bwoba bw'abantu bagira, noneho akaba azicutinya nawe akaba arica agukangisha. Nta mukristo ubuzima busanzwe ugomba kugira ubwoba. Iyo ufite ubwoba tayari itegura ibyo uhaye utinya ko bigiye kuza bigomba kukubaho. So Imana yari izi Yobu, kubyumva neza, kandi Yobu bitangamwe ubuhamya, ariko ibyo natinyaga nibyo byanjeho. Twe gukomanda ibindi, ibyo natinyaga nibyo byanjeho. Utinya iki wowe kwanza? Jewe ico utinya uhereye none n'ubwoba budafite aho bushingiye. Jewe nta bwoba ngira. Imana ishimwe. Wowe unyumva nimba hari ikintu utinya, ukaba uri hano utinya abaruzi, ukaba unyumva utinya amapepe, ukaba uri hano utinya impanuka. Uziko hari umukristo uja kuja mu modokari ngo Mana yatikira ngo turapfuye, uzicwa n'impanuka. Azicwa n'impanuka ni yatinya kubera ko ayitinya. none mbese ari ikanze imodoka yagira gutya. Oya aza no gusohoka mu nzu haravuga ngo noneho ngo nimba tugerayo akaryamuzumva n'abantu babivuga ngo twabonye dukigura ngo kuvyuka nukurama. Kubera iki waryamye uzi kutabyuka? Ugomba kuryama uzi kubyuka ubizi, nta no gushidikanya. Ugomba kuzinduka uzi ko neza yuko ugaruka. uzindukuruka. Ugomba gutangira iyi business uzi kuzayisoza, uzi kwizunguka. Si ukugerageza. Nawe ngo nta buzima bwo kugerageza. Hano tugira isomo ryo gukora ikintu nta plan B, mbese ari A gusa. Nta B, option B ntibaho. Ariko mbere yo kugira n'ico ukora ugomba kubanza ukamenya iki kintu ngiye gukora n'icyanjye. Nta kindi kintu kibi nko gukora ico utagombaga kuburi gukora. Tari icawe. Nko gukora ico utagombaga kuburi gukora. No guhomba cyane. No kuruhira ubusa. Ni mucoko wa buri. Umuntu arashaka gukora umurimo w'Imana ariko atari mu bushake bwayo. Mana yanjye. Ni benshi bawukoze batari mu bushake bwabo bw'Imana. Hari abashaka gukora, hari abayobozi b'amadini n'amatorero bayoboye kubera inyungu bakora babonamo, kubera ibyubahiro bakeneye. Niyo mpamvu mbwira abantu ibyo ukora ni ibihesha Imana icubahiro cyangwa nibyo kuguhesha icubahiro. Ibiterano ukoresha nibyo kugira ngo Imana yubahwe cyangwa nibyo kugira ngo ukuremo inyungu. Donc nimba ari ibyawe nta mumaro bifite n'uwakanya gato, ariko nimba ari iby'Imana Imana izabikomeza. Dusoreze kuri iki kibazo. Yego. Ni gute umuntu ashobora guhuza kwizera kwe n'ubuzima bwiwe busanzwe? Kwizera kwa gikristo, Bibiliya n'ubuzima busanzwe, ubwo ni akazi, ni mu rugo, ni imibereho yiwe isanzwe. Nta kintu gikorwa no kwizera. Ikintu cyose gikorwa kuko ukizi. Si ukwizera. Kuko kwizera ni ukumenya neza udashidikanya.
icyo kintu uracumvise. Kwizera ni ukumenya neza udashidikanya. Donc nta kintu rero gikorwa ngo tubikore mu kwizera, ni ubuyobe. Mu kwizera nyabaki uzi ico ugiye gukora, uvuga ngo yabanje gukuramwo kwa kumenya neza, agiye kwiyahura ahubwo adashidikanya, atangiye kwiyahura ngo ibintu abikora mu kwizera. Kwizera ni ukumenya. So uburyo huza business ya, reka nkwereke muvandi, nta kintu ugomba gukora utakizi. Nimba utakizi genda uje kuciga ukimenya. Imana yaguhaye ubwonko, Imana yaguhaye umwanya, Imana yaguhaye amaso, yaguhaye akanwa, yaguhaye amatwi yo kumva kugira ngo bikureme, bigukuze. Abongereza baravuga ngo it is what you know that makes you to be known. Icuzi nico gituma umenyekana. So reka kwiyahura. Ubu ngubu wambwira ngo ninkore ibintu nkabikora ngewe, nakuvuga ngo simbizi. Yes. Harabaza batubwira ngo bakeneye ngo kumenyekana, ngo nitubafashe kumenyekana. No. Mutakaba kwandikira hano ngo nje nkeneye kwamamara, nkeneye kumenyekana. Ntabwo bikunda. Ushobora kwamamara ariko Imana itakwamamaje. Kibikunda. Bibi by'akanya gato. Kwamamara kwiza no kubaha Imana. Imana ikagushira ku mwanya yakugeneye. Nko muntu uwo musubiza gute? Ngamfasha kumusubiza. Uwo muntu arashaka isifa, urumva, abifitemo inyungu ze bwite, nta bifitemo inyungu z'ubwami bw'Imana. Kimwe n'abahanuzi bahanura ibinyoma. Buri hari umwuka, hari uburyo bune bwo kugerageza, butatu bwo kugerageza umwuka. Ukamenya umwuka n'ukuri cyangwa n'uw'ikinyoma. Urumva? So abantu rero bapfa guhanura gusa, abenshi ni inyungu zabo. Ariko kuna kipimo cha kupima roho. Reba nimba uwo muntu avuga ijambo ry'Imana. Reba character ze. Urumva? Reba spirit test. Umuntu yuzuye umwuka koko. Nibyo nagusobanura, ariko ijambo ry'Imana ico arico. Sabwa ari kubivuga gusa nka recitation. Uyu muntu amahame y'ijambo ry'Imana arayubaha. Arabikurikiza. Ibaze haleluya. Ibaze iyo mbwiye ngo uri umunyamasengesho. Pita ndeba ni umunyamasengesho ariko ameze gute. Kuko iyo usenga neza, nimfasha nkiri no nzagaruka, mbabwire ibimenyetso bikwereka kusenga neza. Nizaba nkiri hano uzampamagare. Ibimenyetso bikwereka ko usenga neza cyangwa usenga nabi. Nari ngiye kukubaza ikibazo hano. Urebye itorero ry'iki gihe ryibanze ku nyungu, kuzaza abantu, kubakuramo inyungu, kubakamura. Buriya butumwa mu buvugaho iki? Ni ubutumwa bw'ubuyobe. Njyewe ubwanjye, nibyo nakubwiye, njyewe ubwanjye, Imana nimba impamagaye, ariko Imana ndayikunda kabisa. Niyo kwizerwa. Nimba hari ikintu kikwereka kuri muri vision y'Imana. Ikintu ca mbere, Imana irayisupportinga. Imana ntabwo igufasha nkawe. Imana isupportinga vision yayo yagushizemo. Nimvuga iyerekwa yagushizemo, ni ikintu Imana yagushizemo kugira ngo ubico yashatse ubacu. Niryo yerekwa. Ntabwo ari kuvuga gusa ngo nderetswe ngo ndagiye. No, iyerekwa vision ni ishusho, ni picture Imana yashize muri wewe izakugira uwishaka ko ubawe. So rero iyo utangiye rero ngo urakuramo abantu inyungu, itorero ukabura bwiriza gusa ariko ushaka ko abantu baguhereza, antuka ni umwuka w'ubuyobe. Kuko iyo ukora ico Imana yakuremeye gukora, ko bashaka ko babahereza kandi bakanabahereza bakanakira, abakristo bagakomeza kuba kwakunda. Sinzi ico wita gukira. Ko amafaranga. Ko amafaranga. Voilà, nibyo mvuga. Hari umuntu ushaka kubona amafaranga muri ubwo buryo ariko akabaho mu mibabaro utomenya. Hari abantu ubona bakize ariko batabana n'abagore mu bitanda byabo. Ariko wowe yasohotse hano n'imodoka ye n'iy'umugore we, uvuga ko yakize. Ariko ico ngico cyo titwogiheraho tujajinga kuko hari n'abadakize batabana. Voilà, I know yuko ibyo bibaho. Ariko nari ngendeye gusa kugukira. Ndashaka kubwira abantu ngo be guharanira gukira kubwo guharanira kubisoroma mu bandi bantu.
ahubwo umuntu wese aharanire gukizwa no kumenya ico yaremewe, ubutunzi bwose buri muri ico. uri umunyabuntu Bishop? Gute? uri umunyabuntu? Urambajije? Ntabwo nzi ico ikibazo umunyabuntu ico bivuga. Ni ikibazo Nyine sindumva ico ari cyo. Kuba umunyamuntu ni ukuvuga gute? umunyabuntu Numeze gute nyine? nsubiza noneho ndabona Gusubiza gute? Ndagusubiza ico ntazi. nimba uri umunyabuntu. umunyabuntu si umuntu uzi, si ibintu uzi turi Bishop. No. Buriya terume ubwayirema amakosa. Okay, reka tubingaruke. Bibaze neza. Nari nabajije neza nuko wabajije ibintu biri byinshi bikubiyemo. Hari inyigisho z'ubuntu zihari kandi uzivugaho iki? Anduka nkubwiye ngo ndazizi, sizo umuntu twaganiriye ndavuga ati ndifuza kuzahura n'umuntu uvuga ko we ari umunyabuntu. Ndonga nawe ariko ni muri Kenya bagira itorero ngo nzabisengeremo. Ico ngico ubuvuze uko ukiri hano kiganiro kizokurikira iki nzamukuzanira hano. Sawa, uzamunzanire muzicarane hano. Sava. Nta kibazo. Ndamushaka. Barahari kubera ko numvishe ibintu bimwe uvuga bigiye guhura n'ibyabo, ariko kandi nuko nabibyabo bimwe ntabizi nanje ariko nza mbyumva. Ariko reka ngicumbikira aha umuntu ukurikiye iki kiganiro, reka nkimutegurize kuko we ntazanga. umunyabuntu mfite nzamutumira ntazanga. Turapanga umunsi na Bishop nyuma y'iki kiganiro turebe umunsi twobikora. Hanyuma tugana ku musozo, niki ushobora kubwira abantu by'umwihariko? Uragena ubutumwa butatu. Nubusabe, yes, ubugenewe abashumba, yes, ubugenewe abayumbi, yes, n'ubugenewe abayoboke b'amatorero. Ubugenewe abashumba, abayumbe, abayoboke. Mbanze ngaruke ku abayoboke. Mbisa abayoboke kubera ko ari we wabivuze, ariko n'abakirisitu niko kwiza. Reka mvuga abakirisitu. Reka mbanze ngaruke ku kintu kimwe navuzeho. Muvandi, iyo ukijijwe ugomba gukizwa ukareka gucumbikira icaha. Ukareka gucumbikira icaha. Ngubo ndi umubishop, ariko ingeso zanjye ari zikora ibyaha aho abantu batabona. Mbe ndi umubishop ariko ndi umusambanyi mw'imbere abantu batazi. Mbe ndi umubishop ariko mbe nkora amarorerwa hanze y'ikanisa. Icyo kintu abantu bacumve. Iyo ukijijwe ugomba gukizwa icaha n'ingaruka zacu. Tugomba kwirirwa uvogera ibyaha. D'abord abantu nibareke kumenyera. Bareke kumenyera Imana ngo bumve ni ibisanzwe. Biteye ubwoba kuba umuntu akora ibyaha bwaca akajya ku gatuti, akongera agakora ibyaha akajya ku gatuti, agakora ibyaha akajya gusirimba. Biteye isoni, biteye ubwoba, biteye agahinda. Kizwa ubicare mwigisha, umenye Imana by'ukuri. Nyuma iyo ukijijwe rero ubu uvuye mu mwanya umwe ukajya mu wundi, kwinjira mu mugisha w'Imana. So reka mvuge ku byo warumbaje. Abashumba ndabasaba kumenya ibyo babwira abantu. Barebe. Abashumba mugomba kumenya. Reka guhagarara ku gatutu udafite ico ugiye kubwira abantu. Reka kuba umushumba w'umunebwe udasoma ijambo ngo arihishurirwe. Reka kuba umushumba udasenga. Reka kuba umushumba wirirwa muri judgment, wirirwa ujudginga abantu. Reka kuba umushumba w'izina, umushumba wo mu mutima. Nico mbwira abashumba. Baba abashumba Imana yishimira. Bibiliya Yesu yaravuze ngo ibyo kurya byanjye ngo no gukora iby'Imana ishaka. So ni baba abashumba bakora iby'Imana ishaka. Be gukora iby'abantu bashaka. Mwe gukora iby'abayumbe babategetse. Mwe gukora iby'abantu bababwiye. Imana
buri toro burya rigira vision, rigira filozofi yaryo, kandi filozofi ya buri toro igomba kuba iri based mu ijambo ry'Imana. So reka kuba umushumba gusa. Uzi ko hari abashumba bashaka umubare munini w'abakristo, hari abandi bashaka amatorero ngo agire imishinga, ariko hari n'abandi bumva kubwiriza abantu babiri bihagije, like me. Ibyo ntacyo bindebaho, n'ubu mbwirije niyo mbwiriza nkora isomo buri mugoroba waremwe. Buriya ntanga isomo buri mugoroba waremwe iyo ndi mu rugo. So reka kuba umushumba ushaka umubare w'abantu, no, bumushumba ugamije gukora iby'Imana ishaka. Uyu munsi Imana irakubwira gukora ikejo, none uraho nejo ukungute Bibiliya hawe uyisomi, ntacyo uhishurirwa. Uko wari umeze umwaka utaha ni kumeze n'uyu munsi, imyaka 10 irashize uri wa wundi. Reka nsoze kubashumba, nubona uko ubwonko, uko igifu estom idusaba ibiryo, ni nako ubwonko bugusaba kumenya. Nubona bwije nta kintu gisha wungutse, uri umushumba ushumbye abantu, nushaka uzareke kurya, uzafunge no kurya. Uzarya ruko n'ubwonko bwariye, kuko ari abantu bagwaye bwaki yo kutatunga ubutunzi bw'ijambo ry'Imana. N'abayumbe waruvuze, abayumbe n'abakristo. Ese abayumbe, ikibazo n'ijambo abayumbe riragoye. N'ijambo abayumbe ubwaryo ni ikintu kiri vast cyane, utamenya ngo ni igiki cyangwa kiri na vague. Abayumbe se, abayumbe no sinzi icyo mbavugaho bo, ariko icingenzi ni kimwe, ni mukora iby'Imana bategeka gukora, ni mureke gushaka ibyubahiro n'inyungu, muve mu mwuka wo gutera ubwoba abakristo. Kuko igisike kimeze nk'icama abantu bamwe bihishemwo bitwikira kugira ngo bakore ibindi. Abayumbe ndanezerewe, abayumbe ni mumenye ko iyabahamagara ariyo kwizerwa, mukore. Ndagaruka kuri cya kindi, uri umuyumbe nico wahamagariwe. Uzi ko hari abayumbe ariko batari abayumbe bagomba kuba bacuruza. Uzi ko hari abayumbe batari abayumbe bagomba kuba ari abasirikare. Uzi ko hari abayumbe bakora ikiyumba ariko bakagombye kuba bakora ibindi bintu. So imagine wewe itekereze, ukora ikiyumbe nico waremewe. Iyo umuyumba akora ico yaremewe agikora neza, kuko umugambi we no gushimisha Imana no kunezeza Imana, ntabwo ari ukunezeza abantu. Akazi k'abayumbe nakaho ubundi, buriya akazi k'abakristo kose ni kamwe. Hanyuma abayumbe bakaba distingue gute? Bari distinga, bari distinga, bakagira amatsinda y'abayumbe, ntacyo atwaye aramusara yo gukorera Imana, urumva. Ariko umuyumbe wahamagawe n'Imana akora ibyo kubahisha Imana, ntabwo akora ibyo kwibonetsa, ibyo kwigaragaza, ibyo kwiyereka abantu. Ko matorero y'iki gihe ubona abayumba ari nk'abakristo bari hejuru y'abandi. Iryo ni ikosa ribi cyane. Iryo ni ikosa ribi cyane. Ni naho ubwo bwoba buheraga, kuko ku bantu bize mu bigo, iyo babaga uje nko mu wa mbere, hari abakunyuzuraga. Yego. Hari abitwaga abansiye, mbese abantu basanzwe mu kigo kuruta abandi. Yes. Noneho abaje nyuma bakitwa baruru. Yeah. Ni nk'aho abandi bakristo ari abaruru, abayumba ari abansiye, baza bazifashisha mu kunyuzura abandi bantu. Yes. Buriya rero aho nanone ndahera ku bashumba ngewe. Buriya hari ikintu tugomba kwishinja abashumba kinakomeye. Buriya kujya mu itorero ntabwo tuba twagiye gukora ibindi ibyo ari byo byose, tuba twagiye kwiga. Birababaje rero kuba dufite abakristo batiga ngo bakuri. Ni nayo mpamvu bahorana ubwo bwoba. Ariko umukristo wanjye mwigishije, hamwigisha, umuyumbe yobura akazi. Bariya bigira abayumbe. Jewe ngweze ubuhamya, higeze haza umukecuru umwe, kandaye kumuvuga ariko si umunyamurenge, ahura na madama aho yakoreraga. Sinzi ko akakando gatinda, arambura Bibiliya gutya, ahita amubwira ngo soma, amusomera igipaje n'iyindi, ngo abarangiza aramubwira ngo ibi bintu byose ngo nibyo mwanya.
umugore aramanuka asanga ndaryamye, ati umuhanuzi mpuye nawe arakomeye. Uzi ko ibintu byose asomye ariko bimeze. Yagusomeye page zibiri usanga zose ni zamuno wa mugore we. Ati ni zamuno. Kandi nahise mutumira ku cumwera zoze. Nta kibazo. Araza bamwicaje imbere. Nari nicaye bamwicaza. Avuga ubutumwa. Arahanura. Mu gusohoka abakristo benshi baramusanga. Ndabicamwo baramusanga bamwe bahanurira iyo Mungu. Ngo habe ku cumweru gitaha baza bikoreye ibiseke. Iwacu amatorero batura mu biseke n'ibindi. Baza bikoreye ibiseke ariko byo gutura umuhanuzi. Ariko ntibabwiye pasiteri. Dusoje urabona iwacu amakanisa yacu barangiza gutura niba ari ibishimbo niba ari ibigori bagahita babiterezaho. Nindugura bino nindugura barabigurisha. Babigurisha abakristo nigute mugurisha ituro byuriya mukecuru umuhanuzi. Njyewe ntabwo nabimenyaga pasiteri ituro ry'umuhanuzi mwarizanaga hano iyo muri mushiraho ari. Bibi kibazo. Ko mbona nta kintu ariko ku cumweru kwiruke nateguye isomo ry'ubuhanuzi. Ese ubuhanuzi ni iki? Bubwirwa abandi. Buvuga iki? Bugamije iki? Narabyigishe bisanzwe. Icumweru cakurikiyeho yavuye harya agaza yicara. Yicara hasi. Icakurikiye wa mukecuru. Yararimwo yamaze ngukwezi. Cakurikiyeho yicaye inyuma ngo ikindi mbaze barangwa ngo yaragiye. So ico mbwira abashumba ni ukuri abakristo bacu babuze ijambo. Kuko umukristo ntiyabaza ijambo. Urumva ngo hanyuma aterwa ubwoba n'abahanuzi. Abakristo ico mbabwira rero ni mumenye Yesu ico yakoze. Mukizwe by'ukuri, mwe kwivuvuza mu byaha. Mwe kuba bakorara ariko bakora ibintu n'abapagani batokora. Mwe gusangira ibyaha n'abashumba banyu. Mwe gusangira ibyaha nabo babasengera. Niyo mpamvu abantu uvuga ngo barakijwe ngo ariko bafite ibibazo byinshi. Hari amarembo niwisuzuma ukireba wowe unyumva. Hari akarembo gakinguye. Hari ahantu habereretse wowe witwa pastor ariko warabereretse. Witwa umuyumba ariko ubereretse. Witwa umuririmbyi ariko urabereretse. Niyo mpamvu rero hari ibigeragezo. Reka nsoze mvuga ngo ntabwo ndasubira muco navuze. Ntabwo shetani yo gutera ngo agushobore utamuhaye karibu. Munyumve wowe uri guhura n'ibyo bigeragezo wamuhaye karibu. Ibyo ari kunyuramo niwe wabyiteye. Niwe yamuhaye karibu. Ndagushimiye cyane kubw'umwanya wawe, ndagushimiye kubwo kuganiriza abakunzi ba Free Media Live. Ibi ni ibintu by'ubwenge, ni ibintu bifasha societe, bigafasha n'abakristo banone kumva no gusobanukirwa. Nahawe rero kuyungurura no kujija ubalansinge ubundi ugira icukuramo. Ndagushimiye kubw'umwanya, shimiye Bishop. Asante sana. Kubwo kuba wameye kuza kuganira n'aba bantu. Yego. Kandi utanze inyigisho nyinshi. Nuko ari ngufi ibyinshi nti twagiye tubikoraho dukozeho gato. Ni mu mukenera mwandike azasubira agaruke. Imana ibarinde kandi ikomeze kubagirira neza. Sinzi nimba hari ijambo ushobora kuba ijambo ni rimwe. Ni basoma ijambo ry'Imana. Barishire mu bitekerezo, baritekerezeho neza, barishire mu mutima, umwuka wera ari bahishurire. Wewe unyumva ugomba kuba ufite umurongo wa buri kimwe cyose unyuramo. Hahandi wawukura soma neno la Mungu sasa. Ndabashimiye. Reka mbabwire mbibutse igitaramo ca Louange Kamikazi kiri ku minsi 21 y'uku kwezi kwa 11 kuri Stadium Hotel saa 11 z'umugoroba kugeza saa 5 z'ijoro. Amatike ni 500, ni 1000 muri VIP. VVIP ni 1500 no muri n'aba sponsors 2000. Ubishoboye wotanga narenzeho ukamushigikira ukabumuteye inkunga. Ndabashimiye kuri Free Media Live, ni mwari kumwe na Director Gabi kuri Mike. Ubundi Imana ikomeze kubarinda. A world of stories.